Mwaramutse neza mwese inshuti bakunzi bacu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, kaze makuru yo mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Turi kuwa mbere ni tariki 22 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka w'2025. Twinjiye makuru aramutse rero muri uru rukerera n'amakuru agiye kwitsera kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko muri teritwari ya Masisi haramukiye amasasu yateye ubwo hagati y'abarwanyi b'igisirikare ca leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, igisirikare cy'u Burundi bari kumwe na Wazalendo, bakaba babyutse bagaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa 23 ku musozi wa Karuba muri teritwari ya Rucuru. Kandi ubwo turacyari muri Kivu y'Amajyaruguru, abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye gucakirana igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo ni ku musozi wa Bukombo. Turaza kandi kubabwira ko mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo imirwano yongeye kubura mu rukerera rwo kuri uyu munsi. FARDC bari kumwe n'abarundi na Wazalendo bongeye gusekurana n'abarwanya b'umutwe wa 23 ni mu misozi irimo n'Uwayitombwe ndetse n'indi misozi itandukanye. Ibi byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira yuko ku munsi w'ejo ku cyumweru abarwanyi b'intare za Sarambwe bongeye kubohoza kandi gace muri Kivu y'Amajyepfo. Uraza gusobanukirwa uko byagenze. Namenye aka gace aba bongeye kwigarurira kariko. Turababwira kandi ko abanyamurenge barimo gutabariza umuntu wabo washimuswe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Uraza kumenya ngo uyu muntu ninde, yashimutiwe, byose uraza kubisobanukirwa hano ku Ibendera TV. Wari kare turababwira yuko abarwanyi b'umutwe wa 23 bongeye gucekirana na Wazalendo bari kumwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'ahitwa Katobi. Ibi uraza kubisobanukirwa neza. Turaza kandi kukubwira yuko n'ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abasirikare babo bagera kuri 17, no kuvuga abasirikare 17 ba FARDC bakatiwe imyaka 20 y'igifungo bazira gusambanya abana. Ibingibi rero nibyo tugiye gusangira namwe muri aya makuru aramutse muri uru rukerera. Nizere ko mwese mumerewe neza aho muherereye, nongera kubaha ikaze. Makuru yo kuri uyu wa mbere, nizere ko weekend mwayisoje neza. Mbifuriza rero gutangira iki cyumweru mumeze neza. Reka ibintu tubigenze gutya. Nizere ko niba wamaze kugera hano like yawe wamaze kuyiterekaho, nubwo ndi kubona zitarimo kuzamuka, ariko ndabahamagarira guterekaho like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, ndakwibutsa gukora subscribe hano ku Ibendera TV. Mu gihe ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri akantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification, kugira ngo utaha amakuru ajye akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha, ahubwo akwizanire. Reka tubigenze gutya rero, mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye yani ku Ibendera TV. Nitwa Umukada. Yes, kaze kuri mwese aho mudukurikiye muherereye, abari mu turere dutandukanye tw'u Rwanda nongeye kubaha ikaze.
birumvikana ubwo n'abantu baherereye mu karere ka Kayonza, mu karere ka Gatsibo, Nyagatare, Rwamagana, ariko abantu be Rwamagana nago mujye mutwigaragariza, mutubwire niba mudukurikiye. Ubwo rero nizere ko muhari, niba hari umuntu dukurikiye aherereye Rwamagana Ntere Yambu anyandikira hasi aho ngambwira ati turi kumwe. Ni nkuko bimeze ku bantu bo muri Bugesera, namwe ntago rwose mukingaragariza ko turi kumwe. Abantu baherereye Gicumbi, abaherereye Rulindo, Musanze na Rubavu ndetse na Karongi na za Huye hepfo iyo ngiyo, mwese tubahaye Yambo, tunabahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaherereye mu Bugande, abari mu Burundi, abari muri Kenya, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Sudani na Mozambique, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Abantu baherereye muri Norvège, mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bwongereza, Espagne, Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, namwe tubahaye ikaze muri aya makuru. Amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye, nyemerera rero aya makuru tuyahere ku bijyanye n'ibice abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira. Hanyuma mu kanya ngaruke twinjira ku mirongo y'urugamba, noneho aho urugamba ruramukiye muri uru rukerera kuri iki cyumweru tariki 21 z'ukwezi kwa 9 muri uyu mwaka. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe na Twirwaneho babohoje akandi gace muri Kivu y'Amajyepfo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bivugwa yuko ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu barwanyi b'umutwe wa M23 bari kumwe na Twirwaneho bongeye kwigarurira agace mu mirwano ikaze yahuje abarwanyi bo muri iri huriro n'uruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano rero yahuje izi mpande zombi yatangiye ku cyumweru, ni ku munsi w'ejo agana ku isaha y'isambiri z'igitondo iza kugeza na nyuma ya saa sita. Iyi mirwano rero ikaba yari imirwano yaberaga mu gace kitwa Nzibira ko muri teritwari ya Warungu, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano rero amakuru agaragaza ko aka gace byaje kurangira abarwanyi b'umutwe wa M23 bakigaruriye nyuma yo kukirukanamo ingabo zirimo iz'u Burundi, iza FARDC n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo na FDLR. Iyi Nzibira uyu mutwe wa M23 wigaruriye na gace gaherereyemo mupaka ugabanya teritwari ya Warungu n'iya Mwenga, kakaba kandi kaherereye mu birometero 10 uvuye muri santere ya Kaniora. Iyo nayo Alliance Fleuve Congo yamaze kuyibohoza mu kwezi gushize. Gufata Nzibira rero bije byiyongera ku bindi bice byinshi uyu mutwe wa M23 wafashe mu minsi ishize, ibice birimo santere ya Kaziba, Kaniora, Burari, Ohwinja n'ibindi bice. Kugeza ubu rero abarwanya umutwe wa M23 bakimara kwigarurira aka gace, bakaba bahise batangiza ibikorwa bijyanye n'isukura n'imikwabo. Ibi rero ni ibintu bitoroshye n'akana gatoya, aho n'ubundi ku munsi w'ejo habaye amasasu aremereye cyane. Reka rero twihute n'aya makuru tunyarukire muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Tubabwire ko FARDC, FDNB nukuvuga igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi b'umutwe wa M23 ku misozi ya Karuba. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 22 Nzeri muri uyu mwaka wa 2025, amakuru aturuka muri teritwari ya Masisi aravuga ko hubuye imirwano ikaze ikaba yongeye kwaduka ku musozi wa Karuba, ni muri Masisi, aho ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'iz'Abarundi, inyeshyamba za Wazalendo abagabye ibitero bikomeye ku birindiro bya
Alliance Fleuve Congo M23. Amakuru aturuka mu baturage ba Karuba avuga ko amasasu yumvikanye kuva mu rukerera muri iki gitondo, kandi akaba ari amasasu akomeye cyane, dore ko abaturage baherereye ahangaha bavuga ko ngo batangiye kumva urusaku rw'imbunda ziremereye ni izoroheje. Hanyuma rero abarwanyi ba FARDC bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi na Wazalendo akaba ngo aribo batangije iyi mirwano, dore ko ngo bagerageje kwinjira mu birindiro byarwanya umutwe wa M23 kugira ngo babirukane muri ibi bice, ariko abikaza gukomera cyane. Umwe mu baturage wahungiye mu gace ka Sake yagize ati ingabo za leta ya Kongo zatangiye kurasa mbere, ariko biza kurangira abarwanya umutwe wa M23 babaye nk'aho babavumbukana, nuko abiza kurangira barasanye, ibintu biratinda ndetse biza kurangira igisirikare cya leta ya Kongo gisubiye inyuma. Kugeza ubu ngo amakuru aturuka aravuga ko ubu umusozi wa Karuba ukiri mu barwanyi cyangwa se mu maboko y'abarwanyi umutwe wa M23, mu gihe FARDC yarwanaga ishaka kongera kwigarurira uyu umusozi ikawushyira mu maboko yabo. Gatwerekeze muri teritwari ya Rucuru, naho ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bongeye gucakirana n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo ni ku musozi wa Bukombo. Imirwano y'ikaze yabereye ku musozi wa Bukombo mu karere ka Rucuru. Ni imirwano rero amakuru avuga ko yongeye kubura kuva mu ijoro ryakeye, nijoro rishyira kuri uyu munsi kuwa 22 Nzeri muri uyu mwaka. Akaba ari imirwano yongeye kubura hagati ya FARDC na abambari bayo bongeye guhangana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, nk'uko byemezwa n'abaturage batuye mu gace ka Ishishe. FARDC na Wazalendo ngo nibo babanje kugaba ibitero masaha y'igitondo bagamije kwigarurira umusozi wa Bukombo, ariko bahura n'akaga gakomeye cyane. Ngo bahuye n'akaga gakomeye cyane ubwo abasirikare ba M23 ngo bazaga gukora operation ambushi, biteye ubwoba bikaza kurangira rero abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ibintu bitaboroheye na gatoya. Umuturage wo muri Rucuru agerageje gutanga amakuru yagize ati twabonye igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abafatanyiriza hamwe kurwanya abarwanyi b'intare za Sarambwe batangira kurasa, ariko ngo ntibyatinze abarwanyi b'umutwe wa M23 barabazenguruka. Bamaze kubazenguruka batangiye kubarasiramo rero ngo biza kurangira n'ubundi bahanganye birakomera. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rero ngo baza kubasigira inzira ntoya, ariyo ngo baje gusa n'abanyura, birangira abacitse cyangwa se bahunze. Kugeza ubu ngubu rero ngo intwaro zahatakaye cyane. Abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo bongeye kwigarurira intwaro zitari nkeya zaturutse muri iyi mirwano yabereye kuri uyu musozi. Amakuru aturuka ahangaha aravuga ko kugeza ubu uyu musozi wa Bukombo uri mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka noneho twerekeze mu mujyi wa Uvira tubabwire ko imirwano yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'umutwe wa M23 bahangana n'igisirikare cya FARDC, Abarundi na Wazalendo ni mu misozi ya Itombwe.
muri Uvira mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 22 Nzeri muri uyu mwaka. Amakuru aturuka mu misozi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko none habaye imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bafatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo. Iyi mirwano ngo itangirira mu misozi ya Bijombo irakomeza muri Minembwe ndetse ngo yaje no kugera aho no ku misozi ya Itombwe ahari ibirindiro bikomeye byaba barwanyi bo ku ruhande rwa M23. Abaturage bo muri ibyo bice batangaje ko amasasu yumvikanye kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere kugeza nubwo ngo abaturage baje gusa n'abahungabana, dore ko ngo FARDC batangije imirwano barasa amasasu aremereye ku birindiro byarwanye mu mutwe wa M23. Gusa ariko kugeza ubu tuvugana hari amakuru avuga ko ngo ibyo bitero byaranzwe no gusubizwa inyuma, aho abarwanya umutwe wa M23 ngo basubije inyuma z'ingabo za ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC. Nuko ngo biza kurangira rero imirwano ibaye nkaho ihosha, nubwo kugezana n'ubu ngo hakirimo kumvikana amasasu muri ibi bice. Umwe mu baturage batuye ku misozi ya Itombwe yagize ati twumvisha amasasu menshi cyane mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Abaturage benshi bahungira mu misozi iyo no mu bihuru. Imihanda myinshi ngo yafunzwe kandi ngo hari ubwoba ko imirwano ishobora gukwira mu bice byinshi bya Uvira. Kugeza ubu nta mubare nakuka wabaguye muri iyi mirwano urajya hagaragara. Ikindi kandi nakubwira nuko abaturage nubwo bakomeje guhunga ariko ngo nabo bari mu byago bikomeye cyane kubera yuko isaha ku isaha amasasu nabo ashobora kubirundaho. Reka rero tugaruke kuri iyi nkuru, ni inkuru igaruka muri Warikare. Tubwire ko Alliance Fleuve Congo M23 yongeye gucakirana na Wazalendo bari kumwe na FARDC ahitwa Katobi. Imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 bahangana na Wazalendo biravugwa ko yasubukuwe mu gitondo cyo ku munsi w'ejo, no kuvuga ku cyumweru tariki 21 Nzeri muri uyu mwaka hitwa Katobi, ni mu gace ka Abanakindi, ni muri grupoma ya Kisimba muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru rero avuga iki? Amakuru avuga ko mu karere k'imirwano avuga ko urusaku rw'intwaro ziremereye n'izoroheje rwumvikanye mu nkengero za Katobi hafi ya Mpeti, ni mu birometero 18 mu burasirazuba bw'umujyi wa Pinga. Amakuru aturuka kandi aravuga ko inyeshyamba z'abarwanyi b'umutwe wa M23 zigasubizwa inyuma ku wa gatandatu, zikaba rero zagarutse ku munsi w'ejo ku cyumweru zigerageza kwigarurira uwo mudugudu zimaze icyumweru zitakaje, ariko biza kugorana. Biravugwa ko abagabye ibitero bishya hagana saa 9 ku munsi w'ejo. Hanyuma ariko kandi ngo imirwano yarakomeje, bikaba bivuga ko ngo nahagana ku isaha saa 9 zo muri rukerera nanone hongeye kugabwa ibitero. Hanyuma rero ngo ntago byaje kuvugwa rumwe kubera yuko hari abavuga yuko ngo
abarwanyi b'umutwe wa M23 ngo basubijwe nyuma ariko kugeza ubu ngubu ntacyo baratangaza. Imirwano ibaye nyuma y'uko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 bongerewe ingufu z'abantu n'amasasu mu gace gakikije ni mu gace gakikije Mpeti hamwe n'abasirikare bavuye Karembe na Kicanga. Bose rero bakaba abahise badeployingwa mu mirwano aha ngaha. Reka dukomeze n'aya makuru rero tubabwire ko urukiko rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urukiko rwo muri Bunia rwakatiye abasirikare barenga 10 igifungo cy'imyaka 20 kubera gufata ku ngufu no gushimuta abana batoya. Ibi bihano byatanzwe nyuma y'iburanisha y'urukiko ryateguwe ku nkunga ya ONG ni mu rwego rwo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore n'abakobwa. Iburanisha ryabereye mu cyumba cy'urukiko kimuriwe hakorewe icyaha imbere y'ibiro by'ubuyobozi bw'agace ka Bangkok. Ni hari abaturage babarirwa magana nk'uko itangazwa. Muri 17 rero abaregwa abagera ku 10 bahamwe n'icyaha cyo gufata ku ngufu no gushimuta abakobwa bafite imyaka 9 kugeza kuri 16 mu mijyi ya Mongwaru na Mombasa. Ibikaba ngo byarabaye mu mwaka ushize 2024. Umwe mu baregwa yagize ati yagizwe umwere kubera ibimenyetso bidahagije, mu gihe undi umwana ukiri muto yoherejwe mu rukiko rw'abana. Ikimenyetso gikomeye rero ngo hanyuma rero ibi byemezo ngo byerekana intambwe ikomeye kandi ikomeje guterwa mu kurwanya no kudahana kwihohoterwa rishingiye ku gitsina mu turere turimo amakimbirane, by'umwihariko muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuryango utegamiye kuri leta w'abagore baharanira amahoro n'iterambere ridaheza ASOFEPAD ku bufatanye na UNICEF bateye inkunga ubanza mu rwego rw'umushinga ugamije guha ubutabera abahohotewe no gukangurira abaturage kumenya uburenganzira bw'umugore n'abana. Ngibyo reka rero twerekeze muri ya nkuru tubabwire ko abanyamurenge bari mu gahinda banatabariza umuturage wabo bavuga yuko ngo yashimuswe n'abasirikare ba FARDC. Umusore w'umunyamurenge uri mu kigero cy'imyaka 28 y'amavuko witwa Chance Emmanuel wari usanzwe akora akazi ko bwungeri bw'inka, no kuvuga umushumba w'inka, yaburiwe irengero nyuma yaho bimenyekanye ko yafatiwe Inyunzu mu cyahoze ngo yafatiwe ahitwa Inyunzu mu cyahoze cyitwa Katanga n'abasirikare ba FARDC. Kuri ubwo umuryango we ukaba ngo urimo kumutabariza. Ubutumwa rero buri ahagaragara bavuga yuko umwe mu muryango wa Chance wafashwe n'abasirikare ba FARDC ngo bugaragaza ko nyuma yaho bamenye ko yafashwe ngo nta yandi makuru ye bongeye kumenya no kubona, kandi ngo telefone ye iri kwitabwa na abasirikare. Ubwo butumwa rero umutabariza abugira buti Chance Emmanuel
yakoraga akazi ko kuragira inka hitwa Kongoro ejo bundi afata gahunda yo gutaha muri Kivu y'Amajyepfo kimwe nuko n'abandi babigenza ariko ngo ageze mu nzira aza gufatwa n'abasirikare ba leta ya Congo FARDC. Umuryango we uvuga ko utazi icyo uwabo yafatiwe bityo abagatabaza abasaba yuko uyu nguyu yahabwa umutekano. Ngibyo rero reka mbashimire cyane inshuti bakunzi bacu bavandimwe mudukurikira hano ku Ibendera TV. Nizere ko mumeze neza, nkomeza no kubifuriza kugubwa neza. Hanyuma rero abagiye mu kazi indeka ambabwire ngo amahe muronke, abagiye mu zindi gahunda namwe munyemerere zibabere nziza. Hanyuma gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza mukanya karibuze turaza kugaruka n'ubundi n'amakuru arabagezweho ayo masaha.